Hariho ibintu abantu bihendaho bati uriya muntu azagenda yivugisha agira ubwenge bwinshi bwaramurenze. Abandi bati yagiraga ubwenge bwinshi mu ishuri yarasaze. Ngira ngarura ico kintu ngikosore kibereke mu buryo bugufi kandi bwumvikana. Hariho ubwenge bw'uburyo bune. Hariho ico bita quotient intellectuel. N'ubwenge bwo kumenya ngo 120 kugabura kuri 2 ni 60. Ugasanga umwana arimutse mu ishuri, ugasanga umuntu azaba uwa mbere, azaba muri batanu ba mbere, azaba mu 10, bakavuga ngo agira ubwenge bw'ishuri, quotient intellectuel. Hariho ubwenge bw'ikibano, ubwenge bwo kumenya kwakira abashitsi mu rugo, kuganira n'abantu, gufata umwanya wo gusabana n'abandi, mukabana mu mahoro, mukabana neza, ukagira inshuti, ukagira abagenzi, mukabana neza, ukaganira nabo neza. Ubwo n'ubwenge bw'ikibano, n'ubwenge bwo kumenya ibyo uvuga n'ibyo utavuga, ubwenge bwo guca imanza zo mu mico y'iwanyu, zo gukora ibyo abandi bakora hanze mu buzima bwa minsi yose ukabikora neza. Bati uriya mwana agira ubwenge bw'imuhira ariko ubw'ishuri bwaramunaniye. Ubwo n'ubwenge bita ubwenge bw'ikibano, quotient social. Hakaba ubundi bwenge bwa gatatu ni quotient émotionnel. Abantu bagira amarangamutima meza, bishima, baseka, basabana, bazi guhoza abandi, kugabanya uburakari bw'abandi, akamenya kujera uburakari bwiwe, kujera amarangamutima yiwe, kujera ibyishimo, kujera imubabaro, kujera agahinda. Ubwo n'ubwenge twavuga ko ari mu bwenge bwo mu ciciro ca gatatu bwo bita intelligence émotionnelle. Donc ibigumbagumba. Hari abantu bagira amarangamutima ari ku rwego rwo hejuru, ti azarakara ntamena amasahani, ntiyikubitira inka mu jisho, yarakaye atarakaye ntiwabimenya, akajera amarangamutima. N'ubwenge bw'amarangamutima, ico bita quotient émotionnel. Hariho ubundi bwenge bita quotient de diversité. N'ubwenge umuntu ahabwa n'ubuzima yaciyemo n'imyizerere ye, naho yarerewe. N'ubwenge buhangana n'ibibazo, n'ubwenge buhangana n'ibibazo bya buri munsi. Ugasanga umuntu yagize ibibazo byinshi ariko ubuzima akagira ico bita resilience, agahangana nabyo ntibimutsinde. Ariko undi yaca mu bitoya kuzo undi yaciyemo, ugasanga byararangiye, yarihebye, ari mu buzima buciriritse, ari mu buzima bubi, yarihebye. Kubera iki? Ntafite ico bita quotient de diversité iri hejuru. Ukugenda uca mu bibazo, ukugira imyizerere, ukuhanduringa ibibazo, ukabijera, ukabisengera, ukabyereka Imana, ukizera ko Imana ikubona kandi yakumvise. Ico nico gihe bavuga ngo uriya muntu ari très résiliente. C'est une personne très résiliente. Agaca mu bukene, akiga mu buzima bubi, ariko ugasanga yahandurinze ibibazo, yabanye n'ibibazo, yabanye n'ubwo buzima, akabubamo, akabutsinda, akabunesha. Yosefu muri Bibiliya twavuga ko yari afite ubwo bwenge, quotient de diversité, quelques soit des milliers de kilomètres, plusieurs années, atabona se, atabona nyina, atabona bene se. Yosefu yarakomeye mu Giputa, ahangana n'ibibazo, aca muri gereza, aba kwa Potifari, arazamuka, ahura na Farao, amanejinga ibibazo byari byenda kuba mu Giputa, ahunika imyaka 7, amanejinga imyaka 7 y'inzara, imyaka 7 y'uburumbuke, amenya kubijera. Ni quotient de diversité. Kandi yarakiri muto, hariho abasaza, hariho abiza amashuri menshi, ariko ubwo bwenge n'ubwenge tutaza twiga, n'ubwenge Imana itwigisha mu buzima ducamo. Ubwo bwenge ntibuzabwigwa, tubwigishwa n'abavyeyi. Ugasanga umwe bamutojeje kwihanganira ibintu n'ibindi, undi ugasanga baramutetesheje, yahura n'utubazo duto, ugasanga nimba yisanze mu gisagara ca kure y'iwabo, ntamenye gucumba, ntamenye koza amasahani, ntamenye kurara mu gihuru, ntamenye ukuntu ashobora kubaho mu buzima bwa minsi yose. Donc ibihe twaciyemo budevelopa ico bita quotient de diversité, guhangana n'ibibazo. Hari abakobwa bashakwa, ugasanga bananiwe kubana naho bashatswe n'imico yaho ntiyadapte.
donc ntahangane n'impinduka. Donc ugasanga afite ico bita quotient de diversité iciriritse. Hanyuma abagira intelligence émotionnelle n'abantu uzusanga mu marangamutima yabo adakomeretse, amarangamutima meza akomeye, ibibazo ahura nabyo ugasanga ntabwo byamuhinduye mu maso, ntabwo zamutesheje icerekezo, agira amarangamutima atekanye. Ubwo n'ubwenge bw'amarangamutima. Hakaba ubwenge bw'ikibano. Hari abantu usanga bafite inshuti, bafite abagenzi, bazi kubana n'abantu, ugasanga basabana n'abantu benshi kandi bakamenya no kubika, bakamenya no gucunga ubushuti. Abo nibo mu buzima busanzwe ku ishuri nubwo batagira ubwenge bwinshi, hari igihe mu buzima busanzwe usanga barekirita barya babaga ba mbere mu mashuri, ugasanga nibo bafite amakampani, nibo bafite ibikorwa, nibo bafite success mu buzima bwa minsi yose, haba mu madomene atandukanye baka excella kubera ko bafite ama connection, bazi kubaka connection, bazi kubaka ikibano. Hanyuma akenshi usanga abantu bagira ubwenge ku ishuri kubera complex bage bakurana nayo, ni igihe uzusanga ubwenge bw'ikibano buciriritse, ari banyamwigendaho, biyemera, bazi ku buzima bafite mu ntoki, ntibagera iyo baja. Niba uzusanga bakorera $100, agasanga akorera umuntu yarushaga ubwenge bw'ishuri, agahembwa $5,000,000, ariko iwe akamuhemba $100, akazotegereza imyaka 60 akaja muri pension. Donc kwitiranya ko umuntu agira ubwenge, Bibiliya nizi duheza conclusion. Bibiliya iravuga ngo kubaha Imana nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Hari umuntu usanga afite ubwenge bw'ishuri, ntagira ubwenge bwo guhangana n'ibibazo. Uwundi ugasanga afite ubwenge bw'ikibano, ariko ubw'ishuri ntabwo afite. Uwundi ugasanga afite ubwenge bw'ikibano, ariko ntafite ubwenge bwo guhangana n'ibibazo. Hari abantu bafite ubwenge bwo guhangana n'ibibazo ku rwego rwo hejuru, abandi ugasanga biraciriritse. Niba ahura n'akabazo gatoya ugasanga yazamuye tension, ugasanga yahagaritse umutima, ugasanga yabuze ibitotsi. Ariko undi ugasanga yibera mu bibazo, yibera mu ntambara, ariko arahagaze, arashikamye cyane. Imyizerere izizamura ubwenge bita quotient de diversité. Iyo wizeye Imana, quel que soit l'environnement itari favorable, ubiha Imana, ugasanga urasinziriye, ukarya bikukaryama kare, ugasanga ufite ubuzima busa naho bugoye, ariko abasa nkaho bafite ubuzima bwa mirenge, ugasanga ari bafite amarangamutima adatekanye, wowe ugasanga uratekanye, quel que soit les conditions de vie. Hanyuma rero ubwenge, hari umuntu usanga yarize amashuri mu rwego rwo hejuru, akagira quotient intellectuel très élevé, akiga médecine, ariko ugasanga azamwa inzoga, azamwa itabi, yarwaye za kanseri. Hari undi wize psychologie clinique, afite quotient intellectuel iri très élevé, ariko ntazi kubana nabo mu rugo rwe, ntazi kubana n'abaturanyi, kandi psychologie iza yiga ibyo byose. Ugasanga wewe aheza abandi inama, ugasanga yigisha abandi kubana, ariko we byaramunaniye. Hari abantu usanga bigisha abashakanye, babwiriza abantu kubera bize za Bible, bafite ama licence muri theologie, bafite ama licence muri Bible, ariko bo ubuzima imuhira byaranse. Ugasanga kubaha Imana nibwo bwenge bwuzuye, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Iyo bavuga ngo uriya muntu arajijutse, uriya muntu afite ubwenge bwinshi, uriya muntu yaragenze, uwagenze cyane n'uwamenye Imana, uwatahuye byinshi n'uwamenye Imana, kuko siyanse yose twiga Imana yikubiye mu kintu kimwe: kwanga ikibi, kudakora ikibi, gutsinda ikibi. Abantu benshi usanga baharanira ubumenyi, ariko ntibaharanire kumenya Imana. Ugasanga mu buzima bwabo byaranse kubera ubwenge ntibwuzuye. Ugasanga yasomye ibitabo byinshi, ariko kubera kutamenya Imana, kubera kutubaha Imana, ugasanga nanone ntibyuzuye. Monishati, Yesu ni number 1. Iyo umenya Imana ukayishira ku nimero ya mbere, ibindi byose ni ubusa. Uko ugenda ushira ubusa bwinshi inyuma ya rimwe, niko usanga ufite amamiliyaridi n'amamiliyaridi mu buzima bwa minsi yose. Ubwenge ni ukubaha Imana, kandi kujijuka ni ukuva mu byaha. Nuko uhereye uyu munsi
tugasure kwitiranya ubwenge uvuga uriya muntu ngo yarasaze ngo kubera ubwenge, uriya muntu ngo azayivugisha kubera ubwenge. Ubwenge ntawe ubugira bwose bwuzuye. Abasaza bati utazi ubwenge abwita ubwe, abandi bati ubwenge ntibugira nyirabwo. Uba ufite n'ufite Imana n'ufite Yesu ujana ijambo ry'Imana imbere akagenda ryigeraho akagenda ryigiraho kugira ngo amenye byinshi. Tuzosubira.